Danica, da li je presuda Haradinaj izazvala veliko interesovanje javnosti? Jeste, veliki broj ljudi je došao na izricanje presude, ali to su uglavnom Haradinajevi bivši saborci, njegovi partijski drugovi, a tu je bila i njegova supruga. Ja moram da kažem da i pre nego što su sudije ušle u sudnicu, branioci su čestitali optuženima, rukovali su sa njima, grlili i pozdravljali. Inače, da samo podsjetim da isti branioci koji zastupaju Haradinaja u ovom slučaju su iz iste advokatske kancelarije koja zastupa i Tonija Blaira. Svojevremeno je Independent pisao da su Albanci sa Kosova u dijaspori u Americi prikupili oko $7 miliona za odbranu Haradinaja. Danice, hvala ti puno. Dakle, čuli ste Danicu Kostić iz Haga, a oslobađajuća presuda za vođe OVK u srpskoj javnosti ocenjena je kao skandalozna odluka Haškog tribunala. Sve i da Haški tribunal nije mogao da pronađe dokaze o krivici Ramuša Haradinaja, on je sam u njegovoj knjizi Priče za rat i slobodu pre 6 godina priznao zločine koje je počinio kao komandant Oslobodilačke vojske Kosova. Stalno smo napadali srpske snage, svuda, danju i noću. Nismo se krili. Svakodnevno smo ubijali i policajce. Još kao dete postao sam svestan da je rešenje albanskog i kosovskog pitanja moguće samo uz upotrebu sile. Od detinjstva sam se spremao za završnu bitku sa Srbima. Dolazak 2000 posmatrača OEBS-a na Kosovo bio je ključni faktor za našu pobedu. Oni su nam dali snagu i pomogli nam oko logistike. NATO bombardovanje bio je naš zajednički front. Imali smo koristi od vazdušnih udara. A i piloti NATO aviona imali su koristi od nas, pošto smo im sa linije fronta stalno slali informacije o pozicijama srpskih snaga koje bismo otkrili. Svećenjima Ramuša Haradinaja treba pridodati i to da ga je upravo u godini kada je objavio svoju knjigu međunarodni tužilac na Kosovu optužio zbog oružanog napada na jednu albansku porodicu, ali presude nije bilo. Osim toga, srpski pravosudni organi podneli su protiv njega 108 krivičnih prijava, teretići ga za terorizam, udruživanje radi neprijateljske delatnosti i ubistva civila. Vlasti u Beogradu optužile su ga i za masovno ubistvo Srba sa područja Glođana, gde je u leto 1998. pronađeno više od 20 leševa, ali on je ostao van domašaja pravde. Mnogo je odgovornih za današnju skandaloznu presudu u Hagu, smatra Rasim Ljajić. Zatajili su, kaže predstavnici UNMIK-a na Kosovu, pretresno veće i Haško tužilaštvo. Carli Del Ponte je, čini se, bila važnija njena knjiga nego pribavljanje dokaza. Ništa manja krivica i na međunarodnoj zajednici koja nije reagovala na ubijanje i zastrašivanje svedoka. Poruka koja se šalje ovom presudom je vrlo jednostavna. Dakle, možete da činite ratne zločine, o tome svi govore i svi znaju da su ratni zločini počinjeni, da je Ramuš Haradinaj počinio, ali ako zastrašite svedoke, ako uklonite tragove vaših zločina, vi ćete dobiti oslobađajuću presudu. Prema tome, nema velike mudrosti i pameti da može da oceni kakve će posljedice jedne ovakve odluke biti. Oslobađajuća presuda, velika je nepravda i unižavanje kredibiliteta Haškog suda, reagovao je predsjednik Srbije Boris Tadić. Osim što pravda nije zadovoljena, ta presuda neće ohrabriti Srbe, a ni druge nealbance da veruju da će u budućnosti imati miran i bezbedan život na Kosovu. Čoveku koga optužnica tereti za teške zločine nad Srbima, Romima i Albancima 1998. godine, mesto je u zatvoru, a ne na slobodi, zaključio je Tadić. Mračna odluka Haškog tribunala da oslobodi Haradinaja potpuno svedoči da se radi o sudu koji ne postoji da bi se izricala pravda, ocenio je srpski premijer Vojislav Koštunica. Sada je očigledno da se radi o sudu koji je, pored ostalog, napravljen da se onima poput Haradinaja, koji su počinili zločine, izda uverenje da su nevini. Time je, osim njihovih, nad Srbima napravljen novi veliki zločin i to im se javno i nedvosmisleno saopštava. Haški tribunal svojom odlukom ruga se pravdi i nevinim žrtvama koje su stradale od Haradinajeve ruke, zaključio je Koštunica. I ministri u vladi Srbije osudili su današnju presudu. Znači, mi sad imamo priliku da jednog prononsiranog ratnog zločina imamo na Kosovu i Metohiji kao čoveka koji će nastaviti se baviti politikom i to zapravo daje dodatno svetlo na probleme koje ćemo zajednički imati u našem državnom poslu oko očuvanja Kosova i Metohije kao dela Srbije. Haški tribunal je tome dolio ulje na ovu vatru. Danas je